Hello guys, welcome back to my mini blog. Tini kan jikon sa mini blog ko no thai thani kwak sana bai fayo. Tini jara hingke Athukiri ti shaman sha 1st December jisu asai banak tei jeng belaki na Tongthok lai tong lai o jaga wo naidi nang no kise kise ke phonum nai. Ang sobrajisu Kristo la pala kata ni mumbai sakir woi ota tino musenu ini ka. Athukiri jeng kha. So